Šta tu ba radimo? Šta radimo? Radimo najavu Epic Gamerovog kanala. Snimat ću jednu igricu koja se zove Rush Fight. U toj igrici se kao radi ona u megapikselima, znači grafika je onako, ali ja volim tako te fighting igrice kao što su Shadow Fight 2, onda eto taj Rush Fighting, znači snimat ćemo epizode i reviewe, znači prvo ćemo snimat Rush Fight i onda ćemo vidjeti šta ćemo snimat dalje. Znači snimat ću razne gameplayeve, ali ništa u kanalu gameplayeva, naravno, što da ne. Imam ja i drugi kanal Best Friends, znači za one koji ne znaju engleski, najbolji prijatelji. Ja je brate, opalite tu neki subscribe button, znači uzmite lijepo na moj kanal, fino, lijepo, svojim bijelim, a možda i crnim rajavim mišem, to jest crnom rajavom strelicom miša, kliknite na taj like, subscribe. Ako vaši prijatelji nisu u stanju da vide moju najavu o kanalu ili neke druge gameplayeve koje budem snimao u budućnosti, onda slobodno uzmite i opalite share. A ako nešto ne valja ili možda nešto hoćete da mi kažete u javnosti ili u public, onda komentarište, brate, nemam šta drugo reći. I vidimo se neki drugi put. Ajde, pozdrav!